dengan cerita tadi si Irfan Leungit. Si Irfan ditelepon tuh dengan teh hadir gini pun ke telepon lah. Sambungnya oh Pas ini si Irfan mau jawab nak. Pan. Tadi luas ya. Ayo ngomong apa nggak ada. Oh Pak, lagi apa yang bocah kenapa kena ada benar? Jadul, suara non eta, dulu saya kan buau. Wah, disimpan kandinya dek teneng balik kulit di sore ge we santai we ini anak siapa pola nade jahit siapa yang angker tiktok kan sugan kaneng bae wahau bae jika di kebon siapa lah guys enak tinjak ini oleh pemikiran sebaik guys nade Pak, nandeng bae. itu anaknya nih si Irfan Leungit Sekajan, ini orang saya berduaan. ini bapak Pak. Assalamualaikum. Pak. Bacain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bacain. Main yuk. Pak. Yuk, tahan di sini yuk doh. Bacain. Pak. Id, awar Syahid. Jahit cembung menyakin kalau keluar. Kami ke kamar mandi lah Pak, dah. Kalau sakmen, aing ngerimun ya pun aing mah. sih ketak-ketak Jahit, anak si Leungit compong. Bukakan Jahit. penting-penting kieu ge awak obas nah sa dise nah dise kita ketak bae Anak sia tuh. nanti Leungit kerbar samunian. mungkin di Leungit di kebon kerbar samunian. bener sih Heeh. we anak sa leungit tuh santai we anak sa leungit pola tak teh Wah, ribut ya mah. Ima aing pasti ngebenang nak. Ada si depan teh. Ngajak nak. itu masuk belakang hari itu Oh, Pak. we di kamar mandi teh lamun Wah, ima aing pasti nu katempuhan nak. Jahit, anggap lo aing moalnya. santai we aja pola Dijarun kandinya. itu aing mayat pas teh bukan Jarum ininya. Kemana-mana di telepon aktif. we kamu lama cerita kamu di situ Iya, Wak. Orang teh kan naik motor. Ada si Irfan di kebon. Terus orang teh eureum meureun. Pan, lagi ngapain lu, Pan? Aing teh gitu. Si aing teh gitu. Jar, aing balik jar. Terus
Tindi. Diwajahin. Oh, yang dia. Oh, age ka dieu. Si Irfan can katimus ya di barang tadi. Oh, guys. Assalamualaikum. Baik-baik ayo tahun kemarin yang kebun dia baru gue. Wah, Run. Wah. Dia si Irfan balik wah. Wah. Tantang terus ada. Oh, si iya, bener ejar. Ini si Irfan balik. Nanti enggak pernah ya. Ya, kita sama tahun. Saya kau curi engkau. Si Irfan nanya, tadi si Irfan. Tadi jangan ngomong gak jelas. Tadi jangan aing enggak usaha-usaha. Aing keren mana teleponnya teh. Tadi bikin perangan tadi teh. Minum mau. Cai. Sampai jam-jam tak. Tadi aing si Irfan. Irfan siapa sekali kesorangan. Tadi aing telepon si Irfan siap. Tadi lu nih. Cen aing gerak makanan yang teleponnya naiknya tinggi dulu. Nyantar di toko-toko kesorangan pas dikunjuk bos itu. Wah. Ini teh. Demi Allah tadi jeung aing tadi teh di kosan minta antar balik. Geus ganti baju budak teh. Budak masa nya sorangan we tadi bentar ngejain. Tinggal sia aing kaget demi Allah. Eta nah. Wah. Iya. Jeung gitu. Tinggal nyanyi tadi kumaha deh gerak ka dieu. Aing tadi padu ka dieu bae. Naon? Aing telepon teh diangkat. Tadi kan aing di ditu sih aya nu ieu tuyul dirusakan ke sana. Itu maksudnya nyanyi telepon saya deh. Nyaho aing tadi telepon si Irfan teh. Heuh, diangkatnya punya usaha deh soalnya. Itu mun aing sieun. Bisa angkat di kosan. Tuh aing. Kumaha anaknya nih, Wak? Wah, kada ada tunggu Wak. Kumaha deh? Jangan ribut, jangan. Tahan, Pak. Tung, jangan Pak. Irfan.